was made in 1956, and that's before our independence. Di pantai Timur Melaya dalam negeri Kelantan, musim menuai sudah hampir selesai. Beberapa hari lamanya, lelaki perempuan kecil besar telah bekerja di sawah. Dah ya, mari tengok kapur ni, wayang kulit mari. Apa yang dihebohkan tu? Kumpulan ahli-ahli wayang kulit hendak datang ke kampung mereka untuk bermain beberapa malam, memberi hiburan dan kegembiraan selepas penat lelah bekerja di sawah. It's about a traveling wayang kulit performing troupe who moved from town to town all around the state of Kelantan. Wonder if they still do this. Patung-patung yang berwarna-warni ini ialah hulu-balang dari hikayat Ramayana. Pahlawan Sri Rama memang sudah terkenal sebagai lambang kesatria dan kesucian. Dan Sita Dewi, isterinya, ialah perempuan yang berhati mulia yang banyak berkorban untuk kebesaran suaminya. Wayang kulit or shadow puppet shows were a very popular form of live entertainment in Malaya. Patung-patung itu diperbuat daripada belulang kerbau dan dicat berwarna-warni. Bukan untuk... Hey, and for those of you who always wondered about the music behind these wayang kulit shows, check this out. Gong kecil mengadakan tekanan lagu, manakala gemanya diadakan oleh dua genang besar. Gong besar ini digunakan bila perkanakkan lagu hebat. Berita permainan wayang kulit itu telah sampai di merata-rata tempat. Jadi, ramailah yang datang dari jauh dan dekat hendak menyaksikannya. Lampu gas pun dipasang di atas panggung. Essentially, wayang kulit uses the principle of light and shadow. The puppets are moved in front of a light source. And as the name goes, it is the casted shadows who are the real actors in the show. Sekarang lakonan dimulakan. Pada suatu petang, di Istana Sri Rama, ketika sudah selesai kerja-kerja hari itu, maka majlis pun bersurai dan Sri Rama berangkat masuk ke dalam. Although its origins are unknown, we know it was brought here a few hundred years ago. Rawana yang jahat itu memang dah lama dendamkan Sita Dewi. Jadi, dia pun menggunakan hikmatnya ke atas mereka berdua dan seluruh isi istana. Lalu melarikan Tuan Puteri yang sedang beradu itu ke negerinya di sebelah selatan. Demikianlah tamatnya bahagian pertama. Penonton-penonton itu terpaksa menunggu sampai besok malam bagi menyaksikan bagaimana Sri Rama akan menyelamatkan Sita Dewi daripada Rawana yang jahat itu.